Po hladnom vremenu na trening je stigao Doberman Bak koji je star 1 godinu, poprilično je oštar i prilazak prema njemu mora da bude postepen i jako pažljiv. Ovo je naša prva komunikacija. Dođi, Mazo. Šta je bio? Ajde, dođi. Bravo. A? Bravo. Ćemo ja iti u šetu. Šta? Dođi. Bravo. A? Ćemo u šetu. Ćemo li u šetu? Ne. Staj. Bravo. Staj. Dobar. Vidiš šta ima, a? Gledaj ovo. Hop. Ha? Hop. Bravo. Hop. Bravo. Bravo. Ne. Dođi. Pored. Bak, dođi. Sjedi. Bravo, Mazo. Ne, Bak. Bravo. Bak je malo nepredvidiv, ali već ima naviku nošenja korpe, jer njegova vlasnica ga je tome naučila, poznajući njegov karakter. Idemo u prvu šetnju. Bravo. Pored. Ovo je prvo izvođenje Baka i on nema naviku lijepog šetanja uz nogu i to je prva vježba koju radim. Dođi pored. Bak, ne, vidi, malo. Dođi, pored, a? Šta je ovo, ne? Pored, ne, pored. Bravo, pored. Ne, pored. Moram da budem malo oštriji sa Bakom, on već ima godinu dana i sigurno nije igračka, nego je pas koji ima jedan jak karakter, samo mu trebamo uvesti lijepe navike. Pored, bravo, pored, bravo, pored, bravo, pored, bravo, pored, bravo, bravo. Povodac, kad učite psa ovoj vježbi, mora da je opušten i da se služite samo trzajima. Ako je povodac previše nategnut, pas jednostavno to shvati kao igru i onda tako počne da radi, počne mnogo da vuče i to nije pravilan način. Znači, opustite povodac i služite se trzajima i naglom promjenom smjera. Pored. Bravo. Pored. Rukom pokazivajte psu također šta se od njega traži. Pored. Bravo.
Ovo je drugo jutro da radim sa bakom i na njemu sam osjetio već da je prihvatio igru koju sam mu nametnuo, to je slijepo šetanje uz nogu sa brzom promjenom smjera. Danas ću da mu uvedem komandu sjedi. Pored. Pored. Bravo bak. Pored. Bravo, bravo. Pored. 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 Kruženjem oko psa iritiramo njegove nagone. A sa lijevom rukom, držeći povodac, ih ujedno kontrolišemo. Ne, sjedi. Čekaj. Sjedi. Čekaj. Za sve moramo biti strpljivi. I naravno jedini faktor je vreme provedeno sa psom. To je sigurno garancija, ako ste dosljedni, da ćete posao završiti kako treba. Čekaj. Pored. 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 Sjedi. Čekaj. Sve komande koje izdajete psu, gestikulirajte sa svojim rukama. Kada tražite od psa da ide pored, osim kratkih trzaja i nagle promjene smjera, udarajte se rukom po lijevoj butini. Kod komande sjedi možete to da radite pucketajući prstima kao što ja radim, zato što psi mnogo bolje od riječi razumiju gestove. Čekaj. Osim komande pored i komande sjedi, baka usput učim komandi čekaj. Čekaj. Psu uvijek prilazim sa moje lijeve strane, to je s njegove desne, i tako ga učim i toj navici. Čekaj. Bravo, 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 lepoto, bravo, bravo, bravo. Dobar pas. Pored. 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 Bravo. Sjedi. Čekaj. Čekaj. Ne. Ne. Čekaj. Važno je da radimo na mjestima gdje nema ometajućih faktora, dok se pas ne navikne na nove komande, a poslije mijenjamo mjesto treninga sa ometajućim faktorima i psa učimo da iste komande izvršava na takvim mjestima. Sve komande koje radite sa psom na kraju moraju da se završe sa pozitivnom energijom. Sjedi. Pas će vam zaboraviti to koliko ste prema njemu bili strogi i koliko ste nametali svoju igru. Daj mazu. Neki psi ne prihvataju hranu kao nagradu, ali dovoljno je da ih češkate, da ih pohvalite i nema nikakvih problema.
dođi, pored. Bravo, pored. Sjedi. Čekaj. Bravo. Bravo, Maš. Dođi, hop. Bravo, sjedi. Bravo. Opšte je poznato da su dobermani zimogrozni psi, pa sam iz tog razloga za narednu vježbu pripremio ovo malo ćebe, da bi baka učio komandi mjesto, to jest da legne i da me čeka. Kada se pas malo opusti, povućemo prednje šape prema napred i tako pokazati baku šta se od njega traži. Mesto, čekaj. Uvijek pokazujte rukom da pas tu komandu poveže i sa vašim gestom. Čekaj. Ovo je impresivan rezultat za 3 dana, jer se radi o jako inteligentnom psu. Čekaj. Mesto. Bravo. Pss. Bravo. Sve ono gdje se psi osjećaju ugodno i gdje im je lijepo i sve takve vježbe psi će uvijek rado da izvršavaju. Budite uvijek dosljedni, ponavljajte prethodne vježbe, uvodite nove i držite se činjenice da su psi robovi navika. Sada već imam povjerenje u ovoga psa, da je on dobar pas, samo mu je trebalo malo discipline i smatram da više ne treba da nosi korpu, iz tog razloga ću da mu je iskinem. Bravo, bravo. Da je bak nepredvidiv pas i da je imao problema u suživotu sa svojim vlasnikom, pokazuju i ovi ožiljci na vratu koje je stekao u borbi sa drugim psima. Sa ovom vježbom danas završavamo i 3. dan treninga sa bakom. Bravo. Pored. Sjedi. Čekaj. Kada smo u prvih nekoliko dana naučili psa da se kreće uz nogu, sada tu istu vježbu ponavljamo kontinuirano, ali smo promijenili tempo da bi kod psa postigli stabilnost u izvođenju te iste vježbe. Bravo, bravo. Pored. Bravo. Sjedi. Bravo. Čekaj. Pored.
Sjedi. Bravo, mali. Bravo. Bravo. Također, prioritetna vježba je dolazak na poziv i danas ćemo započeti tu vježbu da radimo sa bakom. Čekaj. Za početak nemojte da se dosta udaljavate od psa, dovoljno je nekoliko metara i nemojte da mu skidate povodac, da bi to bio podsjetnik da pas mora da vas sluša. Bravo. Pored, pored, bravo. Bravo, sjedi. Čekaj. Ova vježba se pokazala uspješnom. Ne? Nemoj da me brukaš, budalo. Dođi. Sjedi. Da, i ovakvi momenti su kod pasa jako česti. Ali zato ih i volimo, jel? Dakle, odmaknete se od psa nekoliko koraka. Povodac ostaje na njemu, kao podsjetnik ga mora da sluša. Kada zovete psa, zovnite ga s njegovim imenom i kleknite, jer to je poziv na igru. Pak, dođi. Bravo, pored, pored, sjedi. Čekaj. Čekaj. Pas uvijek treba da vam dođe sa desne strane, a da sjedne sa vaše lijeve strane. Čekaj. Dođi, dođi. Bravo, bravo, bravo. Pored, 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 pored. Sjedi. Sjedi. Čekaj. Bravo. Čekaj. Dođi. Bravo, dođi. Pored. Hop. Bravo. Bravo. Hop, hop. Bravo. Sjedi. Mesto, mesto. Čekaj. Mesto, mesto, mesto. 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 Dođi ovo. Dođi. Idemo, hop, hop, hop. Bravo, ba. Sjedi. Mesto, mesto. Čekaj. Bravo. Čekaj. Može, mora,